Idemo pričati o grobnici za Borisa Davidovića, jednoj od najvažnijih knjiga Danila Kiša, pisca koji je u jugoslavenskoj i evropskoj književnosti ostao upamćen po tome što je spajao dokumentarnu preciznost, moralnu napetost i duboko ljudsku tugu. Kiš je ovu knjigu objavio 1976. godine kao zbirku od 7 međusobno povezanih priča, zamišljenih kao 7 poglavlja jedne zajedničke povijesti, a upravo u toj ideji leži njena posebna snaga. I kada mijenja likove, mjesta i epohe, knjiga neprestano govori o istoj stvari, o čovjeku uhvaćenom u mehanizam ideologije, nasilja i istorije. Ovo nije roman klasične radnje, nego mozaik sudbina ljudi koji žive na rubu političkih progona, revolucionarnih snova i državnih laži. U središtu knjige nalaze se pojedinci koje istorija ne pamti nježno, revolucionari, disidenti, zatvorenici, ljudi s lažnim imenima, ljudi koji vjeruju u ideju pa pod njom stradaju i oni koji pokušavaju sačuvati makar trag vlastitog dostojanstva dok ih sistem melje. Kiš ne piše da bi čitaoca šokirao spektaklom, nego da bi pokazao kako totalitarna moć ne ubija samo tijelo, nego i biografiju, pamćenje, istinu, pa čak i pravo čovjeka da njegovo stradanje bude ispričano pošteno. Naslovna priča, po kojoj cijela zbirka nosi ime, sažima taj osjećaj gotovo savršeno. Boris Davidović nije tek jedan čovjek, nego simbol svih onih koji su vjerovali da istorija ima smisla, da revolucija vodi pravednijem svijetu, a onda završili kao žrtve vlastite epohe. Kiš nas ne vodi samo kroz događanje, nego kroz atmosferu ispitivanja, sumnje i psihološkog lomljenja, gdje istina više nije pitanje činjenice, nego pitanje sile. Onaj ko ima moć određuje šta se dogodilo, ko je izdajnik, ko je heroj i ko smije ostati zapamćen. U tome je jeziva savremenost ove knjige. Ona govori o vremenu staljinizma i političkih čistki, ali se čita kao knjiga o svakom sistemu koji pokušava prepraviti stvarnost. Posebna vrijednost Kišovog pisanja je u tome što ne dijeli svijet na jednostavne zlikovce i nevine mučenike. Njegovi likovi često nose unutrašnje proturječnosti, a istorija kod njega nije pozornica za čiste moralne poze, nego prostor u kojem ljudi griješe, pate, vjeruju, izdaju i nestaju. Zato je ova knjiga toliko snažna. Ona nije samo optužnica protiv totalitarizma, nego i meditacija o krhkosti ljudskog identiteta. Šta ostaje od čovjeka kada mu se oduzme ime, dosije, glas i grob? Kiš kao da odgovara. Ostaje priča, ako je neko uspije sačuvati od zaborava i falsifikata. Među ključnim temama knjige izdvajaju se istina i laž, odnos pojedinca i ideologije, istorijsko nasilje, anonimnost žrtve i potreba da se mrtvima vrati dostojanstvo. Simbol grobnice iz naslova zato nije samo mjesto smrti, nego i posljednji pokušaj da se nekome prizna da je postojao. U Kišovom svijetu grobnica je često luksuz, a sjećanje oblik otpora. Njegov stil je hladan samo na prvi pogled. Ispod te precizne, gotovo arhivske rečenice krije se duboka žalost za ljudima koje su pregazili sistemi i velike priče. Danas je grobnica za Borisa Davidovića važna, jer nas podsjeća koliko je opasno kad politika počne upravljati jezikom, dokumentima i kolektivnim pamćenjem. U vremenu kada se činjenice relativiziru, kada propaganda često zvuči uvjerivije od istine, Kiš djeluje gotovo proročki. Ova knjiga nas uči da je borba za istinu uvijek i borba za ljudsko lice istorije. I zato njezina tiha, sumorna ljepota ostaje s nama dugo nakon čitanja, kao opomena, ali i kao čin književne pravde prema onima koje je istorija pokušala izbrisati. Hvala vam što ste bili dio Knjigarijuma. Ako vam je ova priča donijela novu misao, novu ideju ili samo jedan miran trenutak, onda je ispunila svoju svrhu. Pretplatite se kako biste otkrili još velikih knjiga i velikih misli, ispričanih jednostavno i jasno, za samo nekoliko minuta. Do sljedeće priče čitajte, učite i rastite.